Köprü. Köprüge jetip geldi buna. Bir aşat hazır. Bir olsa. Bunda Buna Cemaat Batken şahırdağı Osman Cagan seller keldi. Öte ulu. Ağlar güce koyup odat bargan sayın. Бұл жаңағы жаған қату жаңбырдан ұлам Баткен шағырмасында тау ортасынан өтіп отқан сел көйіп отат барған сайын. Барған сайын көйіп отат, шығып отат. Men yaman sasıkmın ama. Men yaman sasıkmın, yaman sasıyım ama. Bekercüçüler da apke ketmeyen menen. Var apke ketmeyen de orada bir taraf. Sen? Yani? Bakıdan 8 minutta geldim ya. Ne olacak kattıra? Bakıp canlı söylegen mi yok? Sen tutarsan zor. Mutlaka maçtan zakip ettiyse Büka ondayı devet adı da. Bu eceler ne? Selmen bir de yok kaptır bu. Ana, Roğudunun koçası. Karalaçı koça koysan get kaptır. Nemenden emet kaptır dar. Köprükten köprünün su ötüp sel batma kaptır. Dağın koyuyor. Koyuyor, azaya kaytıp bu. Ayette sen o sındı o ha? Asal? Sındı o şeyta? Asal sındı o? Mына Баткен областынын Баткен районунун Субашай өкмөтүнүн Бозат районуна бүгүн мына 3-июнь жамыр көп жааганга байланыштуу ушундай сел келип, биз эч жака кача албай мына портердин үстүндө калдык. Айланабыз мына бар жок сел. Эч жака кете албай калдык. Портердин үстүндө турабыз. Сел абдан көп. Мына селди караңыздар өзүңүздөр. Басел татпай мүмкін. Мына Баткен районунун Бозат районунда мына бүгүн ушундай каттуу жамыр жаагандан ушундай сел келип, көп жерге биздин мына зыяндар тийди. Могу жерде мына портерди да агызып келди бул жакачы. Мен өзүм зорго турам бул жерди абайлапчы. Могу тыпты канмап турам да агып кетпейин депчи. Көрдүңүздөр туугандар. Бул жерде селдин чоңдугу абдан көп. Могу жактардан бери могу. Бул жакта портер да агызып кетиптир го бул жактачы. Жамыр көп жаап атат. Мен өзүм ол тыпты кармап туруп калдым бул жердечи. Чыгып кеткенге жол жок. Айла жок, күтөбүз энди эмне кылат элек башка. Селдин чоңдугун караңыздарчы, аябай чоң.
Баткен областынын Баткен районунун Субаш айыл өкмөтүнүн Бозадыр айылы бул. Жамыр көп жаагандан ушундай сел келди го. Холодно. Кайра дагы жамыр баштады. Ушул туугандар. Seldi qaragıla. Selin ortası kap kettik onu. Bozadır aylı. Öte çoğun sel keldi bunlar. Selin ortasında kalk kettik. Su koyuyor da tuturur. Assalamu alaikum tuğanlar, sel ketdi. Аққалпақтан sel келетат. Бакойда еккендер кегілет тез. Бакойда кимдер ексе шалны сел кеттат. Шалны басып қалат азыр. Ана Баткенде сел келеді. Ең чоң келген сел бана алды Баткенде. Көріп ағылар. Сай мәлегал ұшып жүрмейлі қоғыла балдар. Өзім балдарға жан өтіп көрейін. Осы селді қара мана. Қандай палуан? Sağ ol Ecem. Traktör kap getti mi? Ne oladı ki ha? Ona Batkende sel. Sayda o patsasan tuşu da. O patsasan ona. Batken olsa kun çıkıp durad. Joqıraqtағы sel. Ha, koy orada. Balıklar ağıp keledi tava nerede? Balık qarmay turğanı kegile mana selden. Koyuyor da. Koyuyor da dağına.
Qaytdık hem arkaga boldu. Onda qaylanabız.